Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, ada banyak sekali telur dinosaurus rainbow, teman-teman. Wow, keren sekali. Ada yang berwarna kuning, biru, hijau, dan juga merah. Wow, keren. Let's go, kita buka satu persatu telur dinosaurusnya nih. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa saja nih? Kita buka 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada burung hantu, mantul. Let's go, kita buka telur yang berwarna hijau nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada zebra, mantul. Let's go, kita buka telur yang berwarna merah nih. Wow, kira-kira di dalamnya ada harta karun apa nih? 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada dinosaurus, mantul. Let's go, kita buka telur yang berwarna biru nih. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa nih? 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada kuda poni, mantul. Let's go, telur yang terakhir nih, telur berwarna hijau. Kita buka 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada sapi limonsin, mantul. Cururururut. Ayo kita mencari harta karun, teman-teman. Wow, di manakah harta karun yang lainnya berada nih? Widih, 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 widih. Wow, kakak menemukan harta karun lagi nih. Wow, ada 3 harta karun. Ada bebek lucu, mantul. Wow, ini ada ondel-ondel tanpa kepala, ondel-ondel si baju merah. Wow, keren sekali, mantul. Wadidaw, ada ondel-ondel pocong. Wow, ondel-ondelnya berwarna kuning. Wow, keren sekali, teman-teman, mantul. Cururururut. Wadidaw, ada harta karun yang terpendam nih. Let's go, kita menggali harta karun yang ada di sini. Cururururut. Bantu kakak, teman-teman, untuk menggali harta karun yang terpendam. Wadidaw, ada mobil polisi, mantul. Let's go, kita menggali harta karun yang terpendam lagi nih, teman-teman. Bantu kakak ya. Wow, cururururut. Wadidaw, ada gajah, mantul. Let's go, kita menggali harta karun lagi. Cururururut. Wadidaw, ada kepala ondel-ondel Betawi, mantul. Let's go, kita menggali harta karun lagi nih. Cururururut. Wadidaw, ada Barbie. Sampai di sini dulu, teman-teman, pertualangan kita. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.